سپیدەیە ئیرۆ دوشەمبێ شانەیەک داعشی عێریش ئانی سەر ناوەندە ئاسایشی یا ڕەقایێ لە سووریا لە گۆڕا زانیاریین بەدەستی دەنگی ئەمریکا کەتین شانەیەن داعشی عێریشی ناوەندە هێزن ئەولەکاریە کریە دوو عێریشڤان هاتنە کوشتن نەها زانا عومەر پەیامەری دەنگی ئەمریکا لە قامشلۆ بە مەڕێژ بۆ ئاگەهیان لەسەر وێ عێریشا نو یا داعشێ زانە چ زانیاری هەنە چما ئەو ناوەند و چما ئیرۆ و ئایا زیانین وێ عێریشی چ بوون؟ بله دم باش دخيل جخوا ايرو در دورة ساعت ده سبه داعش روشة هواي در فديد جو مجا كبرجران هبو بينج كسان چکدارن داعشی خاکو جربون کمبرن تقینر لوان ایریشی ناوندا آسایش یا تا خادرعی یگو روجاوای رقای دیکه لوی دری کرتیگه هک داعشی جهه و دو ساعتان شر دریش کر دو کسک خواتقان سه حبرویان و یک هاتیه گرتن ده انجام وان پفجونان دجی چار اندامن هیز سوریه دموکراتیک و هیزن هسده پشتیوان گوهاتن جیانا خوش دستدان و دو بریندار هنه جخوا آگاهی انداوی اون لی هیزن اولکاریا هندرین به پشتیوانی جه هسده بله فرمو دخواست بپرسم او ناوند لور چه هبو چما داعش عێریشی وی جی بکەم تایبەتی فرمو لوی داره گرتیگه هک داعش هنه لور هيا جو بالصدان گرتین داعش له هاتنه بجیکرین لگوری آگاهی جو مبدس خستن خطرترین چکدارن داعشیین ده شانین داعشی دهاتنه گرتن لوی گرتیگه هی گرتینه و کسین جو داعش دخوازه وان بروینه لوی داره هنه جخوا اپراسیون یکسر دست بکریه لتاخن روجاوای رقایه او اپراسیون حتی نها جو ام داخفنجی بردوامه سه کسی چه چکدارن داعش رویانه و لگرین لواته کرد بله بالي زانا من دخواست بزانم يعني نها داعش هلبتا جار بجار عێریشان دکا لوێ دەڤەرێ دیارە ڕقا ژی ناوەندێ وان بووە و ناوەندێکی گەلکی بەهێزی داعشی بووە یعنی ئۆپراسیۆن تو بێژی بەردەوامن ئۆپراسیۆن لە دژی داعشی لەکوی دەری لەسەر چ جهی دیارە جهێن وان تێ ناسکردن کو داعش تێدا نەیاننا او اپراسیونا پاکشکرنا تاخن روجاوای رقای بتایبتی روجاوای رقای لتاخن روجاوا گون نخوشخانان اجتماعی تدایی ناونده که سرکه آسایش تدایی هر وها گرتیگه که زندانه که گو داعش لی تیم گرتن لوی داری هیه بردوام لوی آلی روجاوای رقای ماین تقاندن ایریش پیکتین او اپراسیونا پاکشکرنی با آرمانجا گرتنا سه کسن سه چکدارن داعشیین ایریشکار گو رویان نوان تا خاد خوفشارتنه دا گو بین گرتن بله زانا عمر پەیامەری دەنگی ئەمریکا ژە قامشنۆ ڕاستەخوا بە مەڕەبوو سپاس